Santa Melasse tutto roharani sedari, mengamatkan hanya dua, naik masih haluan saling hanyamu, rupi mahami tanyamu, asalkan diri dia jalan dan dikenal. Santa Maria, kami memahami asal menonton golongan titik kilas meroha berbahasa meroha. Dimulungi rumah tangga sayang giat matolak jalan memahami, ojak pun rumah tangga nama rumah jalan mertua. Ale Maria, ina bermohon tanya memahami itu anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Tapi Maria berkasih di doa itu baru Guru dapat tidak suka siap atau guru. Jalan tidak suka untuk berkuih Yesus. Oh Maria, Nadia, ina Dikata, kami yang berpaham di berdosa, mengayak kau di halaman kiamat. Amin. Son
Sultan madi luluan na marlasiroha di tikyon. Takas nung ay kami di son bona hisuton. Sa luhut na kami pinopar ni Oputana. Mangiro pangrupiyan do panuturiyan siya tuhatay. Ima di napatupahon. Mabuhat yun nulun namin di tikyon. Siya lang niya mang permusik. Gano'n kami. Takas di dok na tutua. Bolong atiur na di borana. Tiur manang di zoom na. Asa siyan hafarsan nami. Siyan na mamulay sa ito na maguzungi ulat to. Ilaw to ma tiur ni cuaca. Langsung ni dami nagut. Dito ngatongan ni ulaw ni. Alam niya mang perjulah ni pangilo to hamu. Asa takas do alulaw kamu. Gano'n kami. Tomata nomor 2 di bata. Sitopa langit dawat nasa isina. Asa takas di Tiroi, di Turi, Ulaton, siya na mabuka sa tunang maguzungi. Alam niya mang, takas naman, alulod namang tuan di bata. Gabi. Lunga takas memang dia lulok ko, tomata merotua di bata, si gonggong nasa pangisina, ang giat ba di Jakor, joloy tangyang ta di Tikyor, luang kamang, alulod namang matutuan Yesus Kristus, si balua nasa dolma siyan harusan satu tangkas balua siyan salhut na dosa dot pangalasyo di ulot tadi baga sariram asa tangkas berdalat siyan na buka sa dulu maguzungi tung pardamay sona alulod namang ma Tuhan Yesus Kristus ang dia masang pagkaparsapta baru mahita salut na halusapta nuan kama alulod kama maturat tu perlu berbadia asa takas badia ulot ta sinamugka sa ato na maguzungi di Tikyon alulod kama Gabi. Maulia te mamang nung atakas di alulokoi tu si tulusaday di batang ama anak dokter di berbadia ang dia ba salhutna berdala ni uli doh dengan di ulata sedario luang tamang lain memulai memuhai ulata iba di tua di ulata ulon nami sedario idok dato tua sia juru mula sia juru batorpa sia di do mula ni hazal mam sia di do tutang mula di horja luang tamang asa marbulan nauli marbulan naringgan yakka ulata sedario takas mabendamang dihami godang mula-mula las berumah Sa tabi jo amang pasok nami. Maulia te mamang permusik nami nung atuk takas di bako godang mula-mulai nung godang sobai Gano'n kami. dia batuk son derok na tua asa rodang masong mata di bulan tiyo masong baba di buwal dalari tarbetong somong borang digala ulot pa sa dayo nuan tamang Gano'n kami. magotong sahala di hami asa giat di ulat kami sa dayo tunggu anak sa masahala nabuh mangihut at takar mangihut asa bandang magotong sahala di dan dia las pedungma tugodang sa programe.
na lahat pangwadan beda memanihani gotong studio asbado waktu hasahara. Jadi itung masalas dorohan nami las nang rohamuna jadi akara janami rajani hulauda ngolo tung sobat dia be haroro nami anon lamata foto kamuna akara janami rajani hulauda asma rohamuna asma nang rohani to dimuna sidok bote makara janami Mati itu ampara. atong amang permusik Gabi. ngadisok kami boruni hula-hula namion iman dinas nirohata dinas nirohanami iman dinang mamuka rumah tangga yang baru lain nami dot inang bawa nami juga kesatikon badamang majo di hati godang mula-mulai badamang ma permusik nami sopai asam giat marsopa mito mata dewata suang somalinang tu raja aliat na dulu asam giat dilihat dihina seduna akka silas miroa di tiroi tuan ulon ni hula-hula nanyong badamang ma godang sopai.
Bupati pahami di bagasan Las Nirwata di bagasan Tikjon. Matanya mamu nak kamar sana mi rasen udah. Asal dia tutup kena negro. Asal gue utama ami lawan dapat ton amuna ka udah. Gue tema rasen ami rasen udah. Kok be kita nalau manopon pa udah ta atau ngamang permusi nami. Grabe mo gabi. Asal tidak umene Tio binatu pangualan. Badamang ma si Tio. hula-hula muna titiparaku bonani hari
Dohot aka hula-hula muna pangulian. Dohot tulang narobot. Ganun ito lang. Mau lihat teman itu hanta. Uwi na lang pula manuk kuda kami kerajaan. Doon surata ito lang. Natakas di Joha Muhammad Dison. Di alaman muna nomor pang nomor jualo. Ima di nama Kalason. Di naung marhasohotan. Bere nami. Ima sietungani bagas muna. Ngahubere kami naking di las neroa muna. Hami pe di bagas etikyon. Las maroha nami. Jala tetong batang yang tomat nawar tua de bata. Sa tamu patikan tu hami. Kuila larus marwata. Tajalo ma doktor tade. Oh, oke, saya singkat. Atong dia mau nama permusikan. Dilas nerohan nami, ditikyon di para sungsungan nami. Baik majamang hidup na tua-tua. Catur mula-mula, catur mula topak. Baik majamang godang mula-mula. Pada mutu godang sopa jalan, pada mah di godang sahal. Sorry dia, nagoi tanpa tu kami di tikyon. Tak ku pakai kami holit mga tu kerajaan kami. Martangnya mau tak kerana iyo, nagoi usaha sadi nalawas atau nami Tuhan muna. Hidup na tua yang sudah na gulung nape sesakut dari belia. Yang sudah untuk adat mana sepasatan nami nape sepaturan nami sesuatu. Alani berhak kita lepas dari musik nama ramewe. Jadi pengat, betul musik. na pinupos mo.
ang giat matong memenauli memeneng ganito karena mengiut asa takas sama nada dua tua tu balala tu basikur tu banana tu boro tu karena mengiut na pinusmon asa takas laswani kita terlebih mahamu raja di hulola nami atau nona nami segala serara asa horas mahamu napasa tu memenauli memenengkan tu ipas nama hami nama jala sirup boti raja nami. Pasatay ito hamu tulang nami hula-hula nami nadiak hula-hula na nadiak banget lasihuk mamu tulang nami hasugian tulang nami saluhuk na numaradi hami saluhuk na pemberpuna di nakajal hararamu di tikyon raja nami malati orang hami hararu di bulata
lasa mani mani hamu unuran ni tulak nami atau hamu sebenarnya tulak jadi naik roh kami tapotton hulula nami di tikum margana dia bedamak mani kami gondok sampai Gabi tulang gabi. Cuma kami pasaton meme boru dot anak. Gabi tulang. Ala emang boru. Boru be. Holan boru nami dot nami kami memahami. Nak sudi mau mang bermacara deh. Gabi tulang. Mau lihat.
saya tulis 20 orang namin apa satu. Atau kita namin itu mata nomor 2 di bawah. Mulu tu kilo pakai komuna tu kongki nama. Mulu tu sira do pakai muna tu cim nama. Gabi model mai di hamuna, napa jokon revenue baru hamuna. Mulayon saat titik kita naik do. Ade anu pas nama do. Atau doon nama seperti dua saat itu di aras. Menguasai kami memenami tu hamuna buru namin nang lain namin. Saat mabutu bagabian saat penawaran. Kemudian untuk matulang nawasa dok kamu ketulang asa firma toki bal pasalongan 7 ranong firma tadi nami salhukna pergilemu nama calo mengatur perwira berasa muna julu-juluma nang pasamora. Masih nami. Tidak nanti tua tidak wain nanti berat panuhatan. Badang masih dia ulas pada rumah tu hasahatan. Tersingat di sekolah no batu bahagia di dikyon tak pakai hari holit mengatur mereka na tulang dan takut maka yan mahmud tak karena ngiu asa bui salong na bui pas atau nami tahu asa ron nami to son na tua bagon nama hal tahu dia kasi terus mana kalau tu ibas na mahal bahas tersipu di luar jadi luar ya anak kita perjalanan di batang mulai di hamuna raja dan buru nami abang buru rohani pasato de kisah de kibul hamuna saluna umurna Agar ide di sana. Radu din roh hamuna masjid balga ham Ayo, kamu sih dero. tu sono ke kisah de kibul musa Am na bisa ide. Ike. sono hala ko nam Daro na mo ali mo ni. Sila ki judi, ada. dekir gajah Sila ki judi sa, no. tu di bata dekke saro sisi tu dorong kana bila permuna duksahat Sila ki judi di sana pe betul apa? langsung dekke si buru Ayo mau kurang. dulu tu dorong di zaman dulu japan dan maki atau Usau-usau sama tanah usau dia dua-dua. Sila ki judi. Kalau hulung manis di rumah. Persuga. Coba, nabu patah tangan tu hamuna raja dan muru namin. Halo, kisi sila persuga. So ini mah apa sunan yang mun badokan mulai. Ano mah kita jalan dulu. Kul mesti, sadi. Bisa. Bere do hotti bebere. Nasa Markota, wag ka mo jutso. No, nasa Markota. Kata nikmata nagabi pedoman hidup. Tinggal muna. Bisot tulang muna hasukiar. Nalau. Mulai kawan kan? Padi person hata nikmata. Asa hotcham di hakum sian. Sido persora, bisa persora. Tapi dia kasi marunong. Dekat nama. Maralas sulit. Sido jalo tu persora bi, jorong buhannya. Tuturuan mahamu. Persora bi, jalo jorong buhannya. Jala. Si persora, pwede persora. Di bagasan las niro. Kesunan pehalaran ani yo sagarian ang maharap. Citat sila. Ya. Di sanggiang marite ulang munang. Ide. Tuhan akal. Ide usul, isi bede persora. Dua, sa. Ada sudah orang itu Ini ya. Persora. Arong dua hari persora. Dia yang baru. Yang nami nalapas hatun ni amat kelebatan dapat ni pemahatan ni ideke nami asa kali tengah bagay itu mondak ko keluar hari ini na rumah beber nami gabi alau lu hamun yang dua Jadi muna tulang muna sianu kasilaban membuat deke na gancang deke si murdu asa tujulan yorong gancang ma urmu gancang barita horas barita gabi di hamuna jara dulu keturuan baru dulu hamu untuk pohon yang dapat dengan basai asa seorang kemusuhan hatani dan tuan nama dokon takim baca wala garin kan jale garige saya tu anak di hamu partai jara luar doh burung parmas jara pareme tinaba haus ituran binola baik saya itu anak yamu naboy pangaluluan dohot bormuna naboy pangulayan sa disuruh naik saat maju tiap leleng mau mangulu saat tu parurasan saat tu bagabian semua ini mahada kami lain untuk
hararan pakat. semua di detok mas pero di Nasa hararan pakat. Nah, di sana jalo detok ako. kita mula madok melatih di bagas Bagi lagi apa ako, partai no? nagbasa di salah holong dos mas Sige, pero bro, di baka detok nasa isti pakat. tayo hebasan dot gajang niubur boy mas tarita marpu kemudian darah nabidang dinganan na marapang masangang martua si undong nasa pangisinon. Buro na Diyok, diyan ako na punta Luzon. sa nilutu ulalas ni Ron si Sonara Pere Rito, na diyan. Diyok Pere Sohot. na diyan na Luzon. Nadiyok na si Sohot, Sohot Nalong ako di Sohot, Luaton. Hot di Hagyo, iriwin na Sohot. Jadi bos wakwa kelek Nadi Luaton, doon bro. tamu ito, dang na po sabihan mo. Dung mula siya gareja ng tonggang dunga ito abi. Dirang na po Anong sabi. to? Siya pagkati ito panila, dang na po sa tayo. Di haloro namin di son, takas dutong tupalop pa mison ne. Adong siya unit SD, TK, Paano na rin, son? SMP, SMA. Nang soni sa lingkungan, Buro, orang pwede muda na katolik. na- Dohot paano matuwa-tuwa na ni dito? siswata. Di sila senarahan na yung tong bupatiluhan biro. Kapag kami na silo ni tangan namin. Anong to? Di rohan niya tung sautik susadiya kena bupatuhan ng gas rohan ni pada punya Boruta. Sirang ko di matutong marsibong gama. Asa sada Boro, mo sa mati ito nang mardua sa ngonte. Kagoto ni Asa Huda. sada mo sa mati nang mardua sa ngonte ito. Sada tatamo sa mata na Pegurus, nomor sino pa sa lupa sa Pegurus. nawali. Rodang matong sa mabulan. Sana ni udah kami. Nakingan dito madalan. Tungguran do ning sinuhon namin le marti dihabi di partikya tung torok akan nomor las ni roha. Pegurus. Boloel. Paniko dia. Jadi dong hata po dari sinuhon namin tudongan namin. Dongan seulan namin. Di dong natutu ati dia mari masih mana. Silipuan penyambungan daun itu bari batani. Mo to do daging umarado kita ngalaw sa homatsa. Sinari miring gat simpan hubay do ati yari pero mahura memang meru kemampuan tinggal na wajar itu suno mutulay udah langsung itu mulai kupurba ati dia mari masih mana sido nang bisa kuno. Dolo ni si bola di kuno juga. Aku anak ni raja na tutu pasal si bola. Ati dia amar laga aju mau buru ni raja bola. Sini sini lo di dokter. Abi mati tidak orang. Di sana Pangulan ni Urian sino ano di dito? dito namin. Di sana na namang pati namin. Gawin. Pangulan ni Urian. Aneng Lalaw na manoktor sa- man lang kami pasanto silo di tangan namin sa mga radihan mo. Badang magudang arang-arang diri ka mo.